between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Cijenjeni gledatelji, veliki pozdrav iz sunčanog Sarajeva. Nalazimo se na košarkaškom terenu u Vogošći. Ja u ruci imam pravu košarkašku loptu, iznad sebe imam koš. Ne znam da li imam talenat da ovu loptu ubacim u koš, ali evo vidjet ćemo. Iskušat ćemo ih. We'll forget the way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking. Uspjela sam ubaciti loptu u koš, to mi nije bilo u planu, ali to je bila vježba prije ovog snimanja, pomogao mi je neko vrlo vješt u ovom poslu. Mladić koji nam dolazi iz Amerike, koji je u posjeti Sarajevu, kojem je samo 13 godina, pogledajte samo kako je visok. I zamislite koji broj patika nosi, 53. Ukoliko želite da se družite sa nama i ukoliko želite zanimljive minute, saznaćete iz ove priče. Zato vam savjetujemo i Samir i ja da ostanete sa nama, zar ne Samir? Jest, ja sam Samir Šejić, došao sam ovdje da pokažem kako su ti, da ti objasnim šta ja radim. Couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite. Visok si 1,97 m, je li tako? Jest. Je li to genetika, je li neko od tvojih roditelja tako? Jest, otac mi je visok, 190, ja mislim, možda i višli, a i mati mi isto visoka. Svako je našo, ima, nisam ja samo visok, ima ljudi. Ali košarka je učinila svoje. Jest. U košarki mi je dobro visina, znaš, sve mi je došlo dobro do visine. Koliko dugo igraš košarku? Košarku igram 3-4 godine pravu košarku, igram pravu. Počeo sam sa 8 godina, sam počeo igrati košarke i sad sam počeo ide sve dobro. Ali osim košarke ti si trenirao još puno sportova, je li tako? Počeo sam prvo sa gimnastikom, zato što to mi je bilo da malo hodam bolje, bio sam smotan, bio visok i nisam mogao dobro hodati. To mi je pomoglo da bolje hodam, radio sam malo i karate. A to mi se nije baš svidlo, ja sam probao košarku i košarku mi se dobro svidlo. Ostao sam sa njom. Imaš ti jako zanimljivu priču za svojih 13 godina, a to je da igraš za tim koji je zaista uspješan u 50 država u Americi, zar ne? Jest, mi idemo svakud, cijelu Ameriku idemo okolo, igramo svakud, ja mislim da sam bio u svaku jednu grad što može da bude. Igramo veoma dobru, najjače košarku šta ima, ja mislim da nema jače košarke, nije mi niko rekao da jače. I dobro, nismo jednu utakmicu ovu godinu izgubili i za sad sve ide dobro i pobijedili smo šampion. A reci mi, kada dođeš ovako u Bosnu i Hercegovinu na odmor pa vidiš svoje rođake, šta oni rade? I oni se sa košarkom zabavljaju, a ja njima pomažem malo da hoću im pomoći da malo igraju i ja sa njima družim, igram i sve je dobro. A čini li se da oni malo više odmaraju nego ti? Ti si zaista zauzet. Jesam, ja mislim da oni malo više odmaraju. Ja sam svaki vikend idem na turnir i idem na treninge i uvijek treniram. Nemam dan slobodan, samo škola i košarka. Zanimljiv je podatak da preko vikenda prelaziš veliku kilometražu kako bi otišao na trening. Ja živim u Houstonu, dole u Teksasu, a treningi su mi u Dallasu. Ja u petak idem
idem za trening, odem i vratim se kasno za 2-3 dana. I ona škola je opet tako svaki petak. A kolika je to kilometraža? Ne znam koliko da ti kažem. Čini mi se da je neki 250, je li tako? Možda, ja mislim da jest. Tako dole i vratimo se svaki vikend. Šta znači biti dobar košarkaš? Znači puno našno, svako te zna, a dili naš dobar košarkaš, ja puno treniram da budem dobar. Nije to, ljudi misle da je to samo zato što sam visok, to nije ništa, to se trenira, puno treniram da budem isto dobar. Je li ti pomaže neko u tome? Pretpostavljam da je itekako bitna podrška roditelja. Jest, mama mi i babo oba pomognu i babo me vodi svaku gdje hoću za treninge, svaku nije mi nikad rekao ne mogu, neću, hajde sutra, nije nikad to rekao. Uvijek je rekao idemo danas, odveću te, vraćamo se, a mama, da nije za mamu, ona mi sve hrani, da ne bi bio volki da nije za nju. A te patike, pravo je to zanimljivo. Naš kolega će to kasnije nešto snimiti, ali 53 broj. Kako nađeš patike 53 broj? 53 veličine? Moram ja naručiti, ja moram sve patike naručiti, ne može se naći, niko se ne može naći, onda se samo naručiti. Čula sam da si ti najbolji u svom timu. Da, svi su dobri naši, svako je šta oni rade su dobri. Šta ja radim sam dobar, šta drugi rade su dobri. Svako je dobro što oni rade. A koje mjesto igraš, koju poziciju? Ja igram centar, to je unutra oko koša, zato što sam visok oko koša igramo i šutiram. Ja i 15 fita šutiram unutra i tako. Jel vodiš zdrav život? Volim, sve mi je dobro. Ja ne bi mogao sjediti u kući samo, ja moram ići neko tamo, a volim neke je teško, ja volim da idem neko. A jel vodiš zdrav život u smislu da jedeš zdravu ishranu, da spavaš, da ranije liježeš u krevet, da spavaš određeno vrijeme koje je potrebno samo našem organizmu? Jest, moram da ne bi se dobro osjećao, ne bi mogao trenirati toliko. Ja moram dobro jest, moram leći na vrijeme, moram sve to A kad dođeš u Bosnu i Hercegovinu, jel prekršiš pravila, čevapi, pite? Yes, ja jedem kad hoću u noći, ja i ponekad ne spavam, ovdje mi je, odmorim ovdje dušu. A šta misliš ko bi bio Samir da je u Bosni i Hercegovini? Ja mislim, ja ne bi ovoliko uspio da sam ovdje, možda bi drugi sport uzeo, ko ovdje futbal, a ja mislim da ne bi možda i uzeo košarku, ne bi ovoliko uspio. Jesi li upoznao neke mladiće iz Bosne i Hercegovine koji se bave košarkom, pa si možda uporedio vaš život i šta si mogao zaključiti? Moj rođak igra košarke, on je isto ima 6 mjeseci od mene mlađi, sa njim i živimo da kad smo u Bosni. Na Jajance puno družimo, oba igramo košarke i sve idemo dobro. A šta misliš šta je tvoja prednost? Ako Bog da dođem do NBA, ja sad gledam samo za školu, da završim školu dobru i da ako ne bude NBA da nađem dobar posao. A čim bi se volio baviti ako to nije košarka? Ne znam, inženjer možda, nisam još mislio to puno, sad je samo košarka, nisam o to puno mislio. A jel imaš djevojku? Nemam. A mora biti neka djevojčica. Ima jedna, nije još. Ima u Americi nemam još. Pa šta ćeš onda kad postaneš velika zvijezda, nećeš poznavati ove, hoćeš se mene jednog dana sjećati? Hoću. Imaću besplatnu ulaznicu na tvoju utakmicu? Može, ako bude, može. Imaš i sestru mlađu? Imam sestru, 5 godina je, sad će još 6. augustu, ona isto sa gimnastikom se radila je karate isto i ona se s tobom druži. Hoćemo malo sa mamom porazgovarati? Može.
Santa phone that loves to blow my money for